Mboka kitoko nzambe okela pona ba Congolais. Pourquoi la guerre à l'est du pays? Bazoboma biso lokola banyama mawa. Nzambe ekita opangusa pinzoli na biso ba Congolais. Le peuple ou la mort, honorable Rigene Katumbano alobi tolamuka tosimba na loboko na loboko totonga Ituri. Nde tomona Kongo ya kobonga kasi na kati ya tribalisme tokotonga teo. Wow. Kwa nini vijana munamiliki silaha mikononi? Ni sababu gani munaunda vikundi vya wajambazi? Ni sababu gani munaua watu? Kwa nini munatesa watu hivi? Ni sababu gani munachinja watu? Kwa nini munatesa watu hivi? Mumekosesha watu salama, wamama wamebaki wajane. Mumekosesha watu amani, watoto wamebaki yatima. Twalia tumechoka, nani atapanguza machozi yetu? Twalia tumechoka, nani atapanguza machozi yetu? Twalia tumechoka, nani atapanguza machozi yetu? Yesu Kristo msaada wa wajane na mayatima. Oh, Mungu, wengine wamezikwa wakiwa hai. Losambo pona mapinga ya ekolo balonga bitumba. Oh, Nzambe sunga biso ba Congolais bana nayo. Kwa kujenga jimbo letu ili tungeliepuka kwanja ubaguzi wa makabila, ili tujenge nchi yetu. Kwa kujenga jimbo letu ili tungeliepuka kwanja ubaguzi wa makabila, ili tujenge Kongo yetu. Gavana na biso Papa Loboya Kashama alobi tosimba na loboko totonga Kongo na biso totonga Ituri. Tuwe na umoja wa ndugu, tushikamane kwa kujenga Ituri. Hatutajenga katika vita, hatutajenga katika kufaragana. Tuungane, tuwe na nia moja, tuungane kwa kujenga Kongo yetu. Hatutajenga kwa kumwanga damu. Kotonga Kongo esengeli moto moko te oya ya kotonga ekolo, esengeli moto moko te oya ya kotonga Ituri, esengeli moto moko te o Kongo. Mboka kitoko bakoko batikela biso Kongo ya Muzelora Desire Kabila Kongo ya Emery Patrice Lumumba Kongo ya Enoke Muvingi Kongo ya Mamadou Ndala Kongo ya General Bauma Kongo ya Simo Kimbangu Kongo ya Monseigneur Kataliko Kongo ya Patriarche Paluku Kalwa
kasi ya sika oya faci beto. Kasi pona nini bitumba ebandaka na kati moninga alingi aboma moninga na ye inkolege alingi aboma kolege na ye kamarade alingi aboma kamarade na ye moyembi alingi aboma moyembi mosusu locataire alingi aboma bayere na ye ondako etikala ya ye botika motema mabe. Kwa kujenga jimbo letu ili tungeliepuka kwanja ubaguzi wa makabila ili tujenge nchi yetu Kwa kujenga jimbo letu ili tungeliepuka kwanja ubaguzi wa makabila ili tujenge Kongo yetu Excellence Honorable Joachim Ngendo, Ministre Nzangi, Honorable Irachane. Mkodeko chini ya kilima, chini ya tuna Bazaire, mutoke porini, muje tungane pamoja. Ndani ya vita hatutaweza kujenga, mutoke porini muje tujenge Ituri yetu. Vita haiendeleshe kubaguana, haiendeleshe wogo. Toka porini muje tujenge pamoja. Machozi tunalia, tunalia. Wanachinja wa baba wa mama watoto, wanapasua tumbo ya wa mama wenye mimba. Viumbe visivyokuwa na kosa, watoto wachanga munawaua. Pole pole, lakini nanyi munangoja kesho kufa. Tumechoka na vita. Kwa imani tutaona Kongo mpya, Kongo ya salama, Kongo ya amani. Kwa imani tutaona Kongo mpya, Kongo ya salama, Kongo ya amani. Ambassadeur de la paix, disciple de la louange, Shona Shopro na kati ya Yesu. Pourquoi un peuple pauvre dans ce pays riche? C'est regrettable. Congo mon pays, Honorable Kaliomo, merci pour la mosala. Babira, Bagekere, Bahema, Bandande, Balese, Banyali, Bakakwa, Balubwara, Bangala, Baluba, Bakongo. Tuungane pamoja tujenge Kongo yetu.